falta un presidente, porque presenta. Boa tarde a todos e a todas, boa noite casi. A ver, hai uns anos a ECT de Eurorrexión xunto coa do Departamento de Cultura da Xunta de Galicia e o Departamento de Cultura do Norte de Portugal puxéramos en marcha unha iniciativa que chamou Nortear, que pretendeu acercar a cultura de Galicia coa cultura do Norte de Portugal fundamentalmente a través dos libros e da escritura. Dentro desta iniciativa fomos facendo unha serie de actividades e unha delas son as conversas Nortear, como que hoxe nos une aquí. En estas conversas tentamos de xuntar nunha mesma mesa a dúas persoas do eido literario. Normalmente buscamos que fora un escritor e unha escritora e que tiveran algún tipo de nexo común. Na xornada de hoxe, ademais deste nexo común, é a medicina. Temos a Roberto Fernández Álvarez, que é médico e escritor, ten ademais aquí temos entre outros a súa obra, a doutora, como se chama? A doutora Kunz, a inmortal doutora Kunz, e despois temos a Elena Gil, que aínda que ela sí que non é médico, sí que ten traballado moito sobre o doutor Araúxo Correia. Entón, hoxe queremos aproveitar, tomando este tema central da medicina, xuntar a estes dous escritores para que nos falen do mundo sanitario no máis estrito, no máis amplio sentido da palabra. Eu creo que, sin máis, paso directamente a César, o moderador, a palabra, para que sexa el César Aira quen dirixa a mover esta conversa Nortear de hoxe. Moitas gracias. Graciñas a ti. Boa tarde, moitísimas grazas por estardes aquí nesta conversa Nortear. Xa o básico xa se dixo, é dicir, falouse moi ben desta experiencia que, como dicía o compañeiro, busca conectar dous espazos que están moi próximos xeográficamente, pero que moi distantes a nivel real, especialmente no que ten que ver coa cultura. Dicientes, Roberto, como un dato bastante elocuente, que apenas hai libros, por exemplo, de Araúxo Correia nas bibliotecas galegas. Eu diría que prácticamente ninguén dos que estamos aquí coñecíamos o doutor Araúxo Correia ata que se presentou esta iniciativa. Por tanto, xa só por iso é benvida esta conversa. Os convidados están xa presentados, xustamente porque Elena ven case como testamenteira do doutor, e como existe ese descoñecemento pola parte galega do doutor Araúxo Correia, gustaríame, antes de nada, que nos contases, Elena, un pouquiño cal foi a traxectoria do doutor e, sobre todo, a súa influencia na literatura portuguesa actual, porque o doutor Araúxo Correia naceu en 1999, pero morreu en 1985, é dicir, que podemos considerarlo un escritor portugués contemporáneo. Entón, se che parece ben, iniciamos a conversa por recordar un pouquiño a súa figura. De facto, o João de Araújo Correia nasceu no último ano do século XIX, nasceu no primeiro dia e, curiosamente, ele morreu no último dia do ano de 1985. Nasceu em Canelas do Douro, é uma pequena aldeia que pertence ao concelho de Peso da Régua, no coração do Douro. Há bocado falávamos das semelhanças que existem entre o Douro e a Ribeira Sacra, portanto, uma região dura, onde, curiosamente, os galegos ajudaram imenso a construir aquilo que é hoje o Douro Património da Humanidade. E João de Araújo Correia, isto vou saltando porque as conversas são como as cerejas. Escreveu sobre a importância dos galegos na construção daquilo que é hoje o Douro e
com a Fundação Vicente Risco, nós fomos capazes de editar uma pequena antologia reunindo essas crónicas que João de Araújo Correia escreveu. Portanto, dizia eu que ele, tendo nascido no meio rural, embora de uma família que não era pobre, o seu pai chegou a ser aquilo que é o equivalente hoje a um presidente de Câmara, e era um homem que gostava de ler, sobretudo, gostava de ler Camilo Castelo Branco, e deu a ler a seu filho, que muito jovem começou a ler também Camilo. Veio depois para a Régua estudar na escola, fez a sua formação como aluno na Régua, veio depois para o Porto, onde estudou medicina, interrompeu durante uns anos porque teve um problema de saúde, voltou à aldeia, onde aproveitou o tempo de descanso. Supõe-se que tenha tido um princípio de tuberculose, mas durante esse tempo em que ficou na aldeia, foi o tempo que ele aproveitou para se cultivar, para ler muito, para começar a fazer os seus primeiros escritos, os seus pequenos poemas, e até a começar aquilo que viria depois, mais tarde, a ser uma obsessão também, que começou a escrever para a imprensa regional. E eu digo uma obsessão porque mais tarde, já quando ele era um nome conhecido, ele fundou na Régua o primeiro jornal, que se chamava O Arraiz, e fundou a primeira tipografia, a primeira gráfica, e era aí que ele também editava a sua obra. Portanto, o jornal era praticamente escrito por ele, usava aí vários pseudónimos para não se tornar o jornalista único, e depois de ter portanto, voltado depois de ter terminado o curso, ele veio para a Régua e aí se fixou, e na casa onde vivia montou o seu consultório, portanto, que estava aberto todos os dias, e trabalhou como médico até praticamente a altura em que morreu. Engraçado que ele diz muitas vezes que, ou escreveu, que os doentes não me largam, e eu passo a mensagem de que estou doente para eles me não baterem à porta, mas acho que vou morrer a passar uma receita e ainda a passar uma receita. Portanto, foi um médico dedicado, é aquilo a que se chamava um médico de província. Eu há bocado estava a explicar uma das pequeninas brochuras que trouxe nos livros, que é uma conferência que ele proferiu no Porto, em que fala de João Semana. E João Semana corresponde ao médico rural, ao médico de província. O João Semana era a figura que foi protagonizada por um outro escritor muito conhecido em Portugal, que se chamou Júlio Diniz, anterior, portanto, a João de Araújo Correia, portanto, no século XIX. Morreu muito cedo com tuberculose e era médico, nunca pôde exercer como médico porque era doente, portanto, e fazia investigação, e num dos romances que escreveu, que se chamou As Pupilas do Sr. Reitor, uma das figuras era esse médico que
que se deslocava e aparece a figura do João Semana aparece assim retratado, que se deslocava de burro ou de cavalo, portanto, com o seu guarda-chuva para se proteger ou da chuva ou do sol. Portanto, essa figura quase que arcaica de médico que atendia a tudo. João de Araújo Correia, de alguma forma, também o fez. Não tanto, como ele dizia, não andei de burro, mas era um médico que tinha que acudia, que tratava a quem o chamasse, aos que iam ao seu consultório e aqueles a quem ele que o chamavam e a que ele não se recusava a ir. Mas, e até de alguma maneira para entrar aqui na nossa conversa, há coisas a que ele não conseguia fugir e a vontade de escrever estava-lhe na massa do sangue. É engraçado que, eu não sei se estou a puxar não, está bem. Pode ser assim. Estava-me a lembrar, ele escreveu sobretudo contos e crónicas e foi considerado, na primeira metade do século XX, foi considerado um dos maiores contistas portugueses. Mas as crónicas são igualmente relevantes. E tem um livro de poesia, que chamou Lira Familiar, porque são pequenos apontamentos de ou era porque era no Natal ou porque a filha fazia anos, uma coisa que não tem valor, digamos assim, como literário quase. Mas o primeiro poema que abre o livro, uma pequenina estrofe, diz assim: quando eu nasci, na alva de janeiro, uma bruxa que andava no telhado chamou a minha mãe e disse: vai ser um desgraçado, porque nasceu com alma de poeta. E a coisa confirmou-se. A bruxa foi profeta. Portanto, esta vontade de escrever era uma coisa que lhe vinha de nascença. E quando se pergunta se ele foi médico por vocação, não foi. O pai queria que ele fosse médico e ele não foi capaz de contrariar a vontade do pai, como aliás acontecia, e se calhar ainda acontece hoje. Portanto, ele foi médico porque o pai lhe pediu que fosse e portanto, foi médico e um médico dedicado, um médico muito reconhecido, e só que isso não lhe tirou, digamos, a vontade de escrever. E, portanto, tem um livro de crónicas que se chama Horas Mortas, porque era, digamos, nas horas mortas, roubando o seu tempo ao descanso, que ele escrevia. Se calhar dará para... Pois, exactamente. Dun médico do pasado a un doutor do presente, que tamén comparte co doutor Araújo Correia esa vocación literaria. Roberto Fernández Álvarez, como antes falamos, ten dous libros, un é de ensaio, que fala xustamente deses médicos, deses Xoán Semana, ¿no? Deses médicos rurais que andaban tamén de cabalo. De feito, colle o libro, o último, que está debaixo de todo. Ese tamén sale un cabalo, pero quería ver que virades este. Na portada do libro, Enfermos pobres, médicos tristes, o médico vai nun cabalo, é dicir, podría ser perfectamente o famoso Xoán Semana. E despois, no seguinte libro que publicou, que gañou o Premio Blancomor de Narrativa, que tamén hai un cabalo na portada, conta as vivencias dunha médica rural, xusto nese tránsito onde se pasa destes médicos que andaban a cabalo coa medicina moderna. Eu quería empezar xustamente por aí. A ti, a nivel literario, que é o que máis te interesa da práctica da medicina? Xustamente esa transición, digo porque foi a túa novela que trataches con iso, ou quizáis o libro narrativa é unha consecuencia deste ensaio que coido que foi ademais o obxecto da túa tese doutoral?
Bueno, a min o que máis me chamou para escribir sobre unha médica pois foron dúas cousas. A primeira, que penso que a literatura e o arte en xeral non reflicte o suficiente a importancia da enfermidade e da relación do enfermo coa súa enfermidade e, sobre todo, tamén da relación do enfermo co médico no ámbito rural, a pesar de que a enfermidade no rural pois tiña, ao mellor, tanta importancia como, ou incluso máis importancia, máis trascendencia que a morte, non? Porque, mentras que a morte, de alguna maneira, pois aliviaba o sufrimento de forma permanente e a enfermidade pois o condenaba a sufrir tamén de forma permanente, sobre todo se era crónica, pois a enfermidade tiña tamén as desventaxas da morte, en tanto a que deixaba o individuo pois anulado como persoa, anulado como familiar, porque era unha carga para a familia, anulado como traballador, porque o apartaba do mundo laboral. Entón, pareceume que a antropoloxía da enfermidade, que é o que trato de reflectir no primeiro libro de forma ensaística e no segundo de forma literaria, pois pareceume que está infrarrepresentada na literatura, non? Ainda que hai moitos escritores médicos, pois moi poucos deles trataron a enfermidade como protagonista da súa obra. E máis aínda, pois me parece que a novidade, parecíame que era pois que o médico rural fose, neste caso, pois unha muller, non? Porque era un pouco máis, digamos que enfatizaba máis a colisión do status quo de entón, que era os médicos nos anos 40, no ano en que se desenvolve a novela. Pois era moi raro que houvese mulleres médicas, pero era absolutamente excepcional no noso medio, pero tamén no resto do sur de Europa. No norte non era tan raro e en Estados Unidos era relativamente xa frecuente nos anos 40, pero aquí, de feito, só fun capaz de testemunhar a existencia dunha muller médica rural, non? Entonces, médico rural era, digamos, un terreo vetado ás mulleres porque se consideraba, primeiro, que era perigoso andar a deshora e meténdose en domicilios de persoas descoñecidas, segundo, porque había que ir a cabalo, as mulleres para montar a cabalo, para montar en moto, xa non podían montar como os homes, non podían montar a carrancha pernas, como chamamos aquí, senón que tiñan que montar de lado. Claro. E logo, máis que nada, o proteccionismo tamén o había, o paternalismo tamén o había, pero había, sobre todo, unha loita de poder. Porque non era tanto que a muller pois estuvera protexida por asuntos, por exemplo, de pudor, porque non gustaba que unha muller vese, por exemplo, un paciente desnudo. Eso non era, porque as mulleres nos hospitais facían o traballo, absolutamente todo o traballo de enfermeiras. Entón, era máis porque os médicos eran un poder nos povos, nas aldeas, eran un poder fático de primeira categoría, e entón negábanse a que a muller os desplazase. E, de feito, tamén vin infrarrepresentada na literatura a figura da muller como médica rural. De todo o percorrido, que son bastante aficionado a ler literatura que vaya desto, non? Que trate de temas de médicos en xeral e de médicos rurais, pois hai 2 ou 3 casos na literatura clásica, digo, pois un caso Conan Doyle, hai unha muller nunha das obras de Conan Doyle, en Os médicos de Hoyland, que é muller e que se encontra cos mesmos inconvenientes que a doutora Cons, con todos os condicionantes de traballar nun pobo que sea o caciquismo, os médicos que queren dominar, digamos, o mundo sanitario e non deixan penetrar en el a persoas alleas, a superstición, que tamén é unha maneira de cortar, digamos, os novos aires científicos que traía a doutora Cons, que viña de facer un posgrao nos Estados Unidos, como se facían moitos posgraos aquí. Houve varios médicos que facían posgraos con becas Rockefeller, non sei se iso tamén o había en Portugal ou non, pero había médicos becados e ela era unha delas, e entón traía ideas novas
como renovar, de como introducir digamos, a filosofía salubrista na medicina do pobo, e todas estas cousas chocaban moito, pero por riba de todas a que máis chocaba era que fose unha muller. E entón a min atraíame moito pois, introducir ese elemento, digamos, subversivo, ou introducir o conflicto a través dunha muller que fose médica rural. Elena, ti falaches-nos da traxectoria, pero non dos temas que tratou o doutor Araúxo Correa. Non sei se tratou, como no caso de Roberto. Nada, nada. A João de Araújo Correia não interessou a doença. Ele dizia, a minha função não é ver doentes, é ver homens. Vê-los na sua fraqueza, nas suas angústias, e, portanto, ele trouxe para a sua obra uma galeria de personagens, desde o lavrador pobre, o lavrador rico, o avarento, o vilão, os desgraçados que não tinham onde viver, que não tinham que comer. Também os grandes senhores das quintas, porque a zona do Douro vivia, portanto, era uma zona, portanto, de quintas, onde havia um grande senhor com vários empregados, não é? Onde o amor à terra é capaz de fazer puxar de uma faca, não é? Onde a bebida provoca, como é de dizer, excessos de toda a ordem. Foi esse tipo de personagens que lhe passavam pelo consultório e que ele visitava, não é? Na miséria que ele via, foi esses personagens que ele trouxe, nunca a doença. E, de alguma maneira, ele tem meia dúzia de contos onde a figura do médico aparece, mas não para falar daquilo que, digamos, do seu saber, digamos assim, mas para retratar muitas vezes essa miséria, e havia coisas em que ele dizia que com que tinha que lutar. Uma delas era a superstição, porque mesmo quando ele dizia, estou a pensar, por exemplo, num conto em que havia uma febre tifoide que estava a alastrar, e ele dizia, tem que beber água fervida. E ele dizia, água fervida? Isso, ou tomar banho, tomava-se banho no dia do casamento, pronto, porque podia-se constipar, esse tipo de coisas com que ele teve que lutar, e até com um certo fatalismo, que é assim, estou-me a lembrar de um outro conto em que ele foi assistir a um doente e receitou, mas não lhe deram o remédio, porque dizia, ele estava pronto, via-se logo que ele estava pronto. Portanto, este drama que ele traz para os seus contos. Nunca os doentes, nunca essas questões que, no seu caso, foram tratadas. A doença não lhe interessava. O que si vemos é que aproveitaba as experiencias que ele vía no día a día como médico para crear un universo literario. Exatamente. No caso de Roberto, sobre todo na novela da doutora Cons, ti baseaxeste moito nas entrevistas que fixeras con persoas, sobre todo maiores, que viviran ese tempo, non sei? Sí, claro. Eu aproveitei, a verdade é que aproveitei moito o meu traballo na tese doutoral. A tese doutoral fixena un estudio cualitativo sobre as experiencias de enfermidade das persoas maiores no interior de Galicia. Empecei por Allariz, logo Ourense, logo fume a zonas de Pontevedra e Lugo. Entón, sí, fixen grabacións de máis de 100 entrevistas de experiencias de enfermidade con pacientes que me deron moitísima información de
primeira mão e de primeira fresca, moi fresca, para poder, digamos, facer de forma que a parte médica, digamos, fose rigurosa. Eu tratei máis de, digamos, de expoñer ou de describir a atitude dos, digamos, o sufrimento ou a atitude do paciente ante a enfermidade, como buscar esa xerarquía de axudas que empeza polo autocuidado, logo que vai o curandeiro e despois como terceiro nivel vai o médico, digamos, o sabio médico académico. Entón, intentei como describir como se produce esa xerarquía de axudas no rural, non? E entón, como ela, pois, quería intervir nesa xerarquía de axudas e tratar de que fose antes, por exemplo, o médico que o curandeiro. E fallaba, non? Fallaba, porque as crenzas no rural pois estaban moi arraigadas e tiñan aínda nos anos 40, tiñan máis confianza nos curandeiros, o cal era normal, porque igual se me enrollo moito, párame, porque se me meto neste tema, pero claro, os curandeiros e os médicos hasta os anos 50, polo menos no noso medio, o sea, no sur de Europa, supoño que en Portugal era igual, pois tiñan igualdade de eficacia, é dicir, a eficacia ata que chegou aquí a penicilina, que chegou tardíamente nos anos 40, e outros remedios eficaces, aquí, digamos, que os resultados das intervencións eran moi pobres. Que pasa? Que o médico seguía conservando o prestixio porque a xente tiña un altísimo nivel de resignación, non? Entón, a igualdade de resultados, pois entonces a xente elixía o que non lle cobraba, que era o curandeiro. Iba moi pouquiño ao médico, porque o médico, sí, os médicos había, todos os sitios había o imaginario do médico dos pobres, que era o que non cobraba, pero os médicos normalmente vivían de que tiñan a consulta aberta, quen lles podía pagar, e entonces había que pagarles o ben en especie, que tamén pasaba en Portugal, había que pagarlle en grao, en centeo, no que fora, ou ben había que pagarlle en moeda, non? E entón, non sei se me perdín, a pregunta inicial cal era? A pregunta era que como aproveitaches as túas experiencias como entrevistador para construir o relato da doutora Cons. Claro, entón as persoas que eu entrevistei, que foron pacientes daquela época, pois algúns empezaban o relato de forma moi nihilista, pois dicíame, daqueles non se iba ao médico. Había expresións moi curiosas que me chamaban a atención, que aparecen a veces tamén no libro, daqueles o que enfermaba morría a pedra, decía, morría a pedra, o sea, non iba ao médico porque non tiña diñeiro para pagarlle. E como os médicos, como había, digamos que había os pobres de verdade, os pobres de solemnidade, que eran os que estaban incluídos na beneficencia, e o médico eses non lles cobraba, porque o médico cobraba unha titular precisamente para atender os da beneficencia, pero depois había en Galicia, e en Portugal tamén ocorría, o minifundismo, non? E había xente que tiña uns bens, entonces tiña unha finca, e iso xa o eximía da categoría do privilexio de ser un pobre. Entonces, era pobre de feito, pero non de dereito. Non estaba nos padróns de pobres, non estaba nos padróns de beneficencia, pero, sin embargo, non tiña diñeiro para pagar o médico. Entón, eses non iban ao médico. Que facían? Pois iban ao curandeiro. Iban ao curandeiro xa cando os remedios da doutora Cons, no caso do meu libro, eran superiores aos remedios do curandeiro. Non así os dos médicos tradicionais que había no pobo, que eran moi similares, non? Falamos desa época de transición, que ademais, curiosamente, coincide coa época de práctica do doutor Arruxo Correia. Non sei se tamén na súa obra está reflectido isto que acaba de contarnos Roberto. Esa tensión entre, por así decirlo, a ciencia moderna, positivista incluso, e a superstición, pero non a superstición en xeral, senón a superstición levada ao proceso de sanación. É dicir, esas figuras que a veces, claro, desa miña xeración, que xa está moi lonxe de todo iso, parecen casi míticas, non? A veces, cando se fala de curandeiras, bueno, existirían as curandeiras, non sei. Tampouco sabes se curaban ou se impuñan as mans, estilo reiki, é dicir que, non sei se na obra do doutor Arruxo Correia están presentes esa medicina alternativa, que hoxe chamaríamos alternativa, pero que daquela seguramente sería a hexemónica. De duas maneiras. Ele reconhece a existência desses curandeiros e de algumas práticas tradicionais, digamos assim, na cura da doença. Estou-me a lembrar que neste livro que reeditamos agora, e que foi o primeiro que ele escreveu, que se chamou
sem método, porque são retalhos, digamos assim, que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Há um deles em que vêm nos chamar a casa para ir longe, e ele diz, então vamos de carro. Vem um rapazito e diz ele, se eu puder também ir no carro, diz o miúdo. Sim, senhor, vais no carro. E será muito dinheiro? Não pagas nada, não pagas nada. Lá foram, era em Galafura. E foi dificílimo chegar lá, chovia muito, as botas enterravam-se na lama, mas finalmente chegou ao doente, que tinha sido defumado. Eu não, do ponto de vista médico, não sei o que é que isto quer dizer, como é que se defumar faz parte da doença. Mas ele medicou e o caso não era grave. Mas quando saiu, e ele ficou depois alojado em casa de um amigo, lá nessa aldeia, o que o incomodou foi depois aquilo a que chamavam a encomendação das almas, que era pedir à santa, não sei quantos, que o livrasse da tosse, ou que ao fulano, à santa, não sei, que a livrasse das dores de cabeça. E ele dizia, e venho eu de longe trazer a ciência para que depois eles a seguir estejam a pedir à santa. Pronto. Essa era uma parte. A outra parte era quando já ele, portanto, em período já mais, portanto, isto é de 1936, esse conto, esse livro e esta história, quando ele já era, pronto, um médico já mais reconhecido, era a distinção entre o médico da província e o médico especialista, que era o que vinham ao Porto, porque havia um médico especialista e que receitava certamente mais ou menos a mesma coisa, mas pronto, era essa distinção que ele vinha a fazer. Mas isso ele disse-o nas crónicas, não nos contos, porque nos contos esse tipo de distinção ele não a fazia naturalmente. É que podo... Sí, claro. A relación entre o médico e o curandeiro, que eu trato tamén de reflectilo así un pouquiño tamén na obra, non? Non era, digamos, tan antagónica como a veces pensamos, non? Era unha relación de tensión, sí, pero logo había moitos puntos de colaboración, aunque ainda que pareza raro, non? Os médicos e os curandeiros a veces utilizaban métodos parecidos. Por exemplo, empezando por aí, non? Por exemplo, había un método picaresco de dialéctica. O médico, igual que o curandeiro, utilizou moitísimo a picaresca. E entonces había un tipo de picaresca dialéctica que era o que se chamaba, o que podemos chamar o desahucio precoz, non? O desahucio precoz, o desafiuzamento precoz, ou exageración do pronóstico, é dicir, Despexo, sería a palabra en portugués é despexo. Que consistía no seguinte, moi criticado por os ilustrados, empezando por o padre Feijóo, critica moito isto, non? E era que o médico chegaba ao domicilio e entonces dicía, o enfermo está moi mal e vai morrer, é unha enfermedade moi grave, vai morrer, pero vamos a probar con este remedio. E entonces podían pasar dúas cousas, que o enfermo morrera e entón o médico acertou no pronóstico, ou que o enfermo sanara e entón o médico acertou no tratamento, non? Os curandeiros utilizaban moito isto tamén, e de feito hai un moi curioso. Aquí, digamos que o escritor galego que máis escribiu de medicina non era médico, que era Cunqueiro, Álvaro Cunqueiro. E Álvaro Cunqueiro ten unha obra preciosa, a min encántame, que é a de Escola de Menciñeiros, é unha obra maestra, que a min, o que lea a miña obra, adiviña que Cunqueiro tamén está un pouco detrás. Entón, ele tiña unha descripción dun curandeiro que era Xilda Ribeira, que xusto aí atopei eu este desahucio precoz, esta exageración pronóstica. O que pasa que coa diferencia que ele chegaba ás casas e dicía o enfermo vai morrer, pero ele iba máis alá, seguramente pola
imaginación de Cunqueiro, e entón ele encargaba o traxe, encargáballe xa o traxe para enterralo, non? Le encargáballe o traxe para enterralo e ocurría varias veces que o paciente non morría e entón usaba o traxe para ir ás feiras e ás festas e a xente iba a tocar o traxe porque era como que lle daba sorte porque gracias ao traxe salvouse, non? Há uma citação que João de Araújo Corrêa também refere que é assim, e que tem a ver com a noção que as pessoas do povo têm acerca do médico. Se o consultam é para que ele resolva os problemas todos. Por exemplo, o doente vai se queixar das costas, é medicado e quando, passado uns tempos, o médico pergunta: então, melhorou? Oh, está lá muito doente, está lá muito doente. Mas então as costas... Ai, das costas está muito melhor, agora dou-lhe muito a garganta. De que é que me valeu ir ao médico? E logo había puntos de colaboración, porque criticábase moito, por exemplo, e había denuncias nos colexios médicos, porque os médicos utilizaban a veces os curandeiros como reclutadores de pacientes. É dicir, o paciente iba ao curandeiro e o curandeiro, a veces en complicidade co médico, pero dicía, isto non cho podo resolver eu, pero vai a donde don fulanito, non? E a veces incluso hai outra anécdota moi curiosa que conta Otero Pedrallo. A veces incluso os médicos facían uso dos curandeiros, así como os curandeiros dos médicos, non? Pero hai unha moi curiosa que había aquí, bueno, os de aquí sonarámonos Varela de Montes, que era un catedrático moi importante da Facultade de Medicina de Santiago, e conta Pedrallo que un día cerca de Santiago, en Negreira, no Pazo de Chancela, que está en Negreira, cerquiña de Santiago de Compostela, pois enfermou, e puxose moi mal, con febres e tal, entón non había médico preto. Entón foron a chamar a un curandeiro, o curandeiro de Portor. Entón o curandeiro deulle un remedio que se utilizaba moito aquí, que era leite con unto. Leite con unto. E entón que a leite con unto sería por eso ou por outra cousa, pero que mellorou a Varela de Montes. Varela de Montes era, como digamos, o deus da medicina en Galicia, e que se curou con remedio dun curandeiro. Dicía, había unha ambivalencia, non había sempre unha loita, unha tensión e un antagonismo tan claro entre os médicos e os curandeiros. Roberto, a mí interésame, xa vouche preguntar como médico en exercicio, que recibes pacientes todos os días, como esta conversa chamase literatura e medicina, a literatura que traen os pacientes. É dicir, seguramente hai, ti xa detectaches un padrón na hora de contar unha doenza. Supoño que tamén hai literatura en como se contan as doenzas, incluso as aseracións, as evocacións, as metáforas. A mí me parece unha parte moi interesante que ademais só está accesible aos profesionais disto e os que, como a ti, vos dedicades un pouco a literatura, que tendes certo oído e certa sensibilidade para captar iso. Non sei se ti o vives no día a día. Sí, claro. Eso é un feito xa tan documentado que hai unha disciplina que é a medicina narrativa. Claro, a medicina narrativa vai diso, non? Vai de estudar como os pacientes narran a súa vivencia da enfermidade. De maneira que, según sexa a enfermidade o mellor máis psicosomática ou máis somática, pois a narración é totalmente distinta. De feito, as narracións agora pois estánse parecendo un pouquiño, as narracións actuais estánse parecendo un pouquiño ás narracións que facían os pacientes cando iban aos curandeiros, tal como conta, por exemplo, García Sabel, non? Que eles non iban a consultar un síntoma, senón que iban a consultar pois unha especie de acertixo existencial, non? No que mezclaban moitas cousas e o médico tiña que ir separando unhas de outras e dicir cal era a grave, de que me ocupo e como vou a levar isto, non? O curandeiro non facía eso, o curandeiro facía o que hoxe se chamaría unha medicina holística, non? Unha medicina global, e entonces, digamos que trataba o mal, non trataba o ril, nen trataba o fígado, nen trataba a perna. Había curandeiros que sí, porque había especialidades, non? Había os atadores, os herboreiros, os ensalmadores, había moitos, pero en xeral trataba o mal, non trataba a perna, nin o fígado, nin tal. E hoxe está ocorrendo un pouquiño algo similar, non? Como hoxe hai unha tendencia, recuperouse esa tendencia que había no medievo non, pero no Renacimento, de que se consultaba de forma moi aberta, se consultaba todo para que o médico lle dese unha solución global. E entón, hoxe, a narrativa dos pacientes vai un pouco por aí, é moi abigarrada,
E ao mesmo che consultan que sufren mareos, que ademais teñen un problema co fillo, que queren coller unha baixa e que non saben porque lle saliu un grano no nariz, non? Entonces, é un montón de cousas e a veces incluso difíciles de descifrar porque os relatos son complexos e que aí sí que tería moita cabida a medicina narrativa de ir un pouco disgregando, vendo que quere dicir o paciente moitas veces co que conta, que trasfondo hai, que moitas veces os trasfondos que estamos atopando, e cada vez máis, son trasfondos de distimia, de ansiedade, que non son tales enfermidades, senón, a fin de contas, problemas vivenciais que nós non podemos resolver, de todo. Pero máis alá dun aproveitamento diagnóstico, tiveches algún paciente cun aproveitamento literario? É dicir, sí, claro, algún paciente que cando che contaba algo dicía, tomabas nota, porque dicía, teño isto que teño inmortalizar isto que me están contando. Sí, aí hai dúas maneiras de aproveitalo, non? Pola vivencia en sí, que son vivencias... A ver, as vivencias, eu sempre digo que os médicos temos moita sorte no sentido de que se tes a máquina de observar encendida, pois cada día pasa por diante de ti como mínimo unha historia interesante, como mínimo. Despois pode haber un día que non pasa ninguna e outro día que pasan 4, non? Entón, se tes a maquinaria de observar, que iso é o que che dá o feito da pasión literaria, non? Ter esa maquinaria de observar sempre encendida, pois entón pasan historias que teñen no fondo, o sea, o fondo da historia, o interés da historia, o interés literario ou a trama da historia. A historia é unha trama, digamos, é un conto, é un relato en sí, non? Hai historias así, non? Son historias vivenciais. E logo hai historias que son bonitas, pois pola forma de narrar, non? Que eu de aí sí que saquei moito petróleo, non? Do léxico dos pacientes, da forma de contar as cousas dos pacientes, de como algúns dos maiores aínda contan cousas con palabras que xa non se utilizan, que non veñen na RAG, que non veñen no dicionario da Real Academia, non? Entonces, aí sí, por suposto, tomo nota, claro. Falábamos antes de que Araúxo Correa non foi especialmente médico-escritor, pero médico-escritor no sentido de que non falou das súas vivencias como médico e da doenza, pero... Eu ia dizer, ele fazia esta exigência e deixou-a escrita. Eu sou médico e escritor por esta ordem. Não escritor e médico, era médico e escritor, é assim que está na sua sepultura. Porque fazia a distinção entre as duas coisas. É provável que o médico se enriqueceu pelo humanismo que conseguiu adquirir no trato com os doentes. O escritor também se enriqueceu com as experiências da sua prática clínica, que lhe alargaram horizontes, mas eram duas coisas distintas. Era médico e escritor, porque agora vou fazer aqui um interregno. A Tertúlia João de Araújo Correia tem uma revista, é bienal, e no ano portanto, anterior, digamos assim, no intermédio, tem um fórum. E esta revista que eu trouxe para distribuir a quem quiser era sobre literatura e medicina. E fizemos um primeiro conferencista que convidámos, que é médico e também é escritor, que se chama Miguel Miranda, não sei se conhecem, vive no Porto, agora acho que também já se aposentou, em Vila Nova de Gaia, melhor dizendo, e ele faz-me também essa distinção do que é um médico escritor ou o que é um escritor médico. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E ele até diz, um escritor médico, está bem. Deve de fazer umas coisitas. Ou um médico que é escritor. É médico, se calhar escreve assim umas coisitas. Escreve umas coisas, como se uma profissão pudesse menorizar a outra. Mas João de Araújo Correia acrescentou-lhe a conjunção coordenativa, o I, é médico e
escritor. Médico e escritor. Mas agora fui eu que me perdi realmente era a pregunta que eu quería facer, a resposta que buscaba era esa. Pero hai outro factor interesante nel tamén, que é a súa orixe social. É dicir, era unha persoa de, bueno, podemos, de unha certa burguesía ou... Sim, ele así, não era, apesar de ter nascido no mundo rural, aliás, há um outro escritor que também foi médico, que é o Miguel Torga, que tem esse paralelismo. Ambos são de origem rural. No caso do Miguel Torga, de uma origem bem mais humilde, muito humilde. O João de Araújo Correia não. Cresceram igualmente, não tinham como vocação ser médicos, O pai do Miguel Torga queria que ele fosse advogado, porque advogado era prestigiante, e depois ele é que disse, não, então antes medicina. Pronto. E no caso de João de Araújo Correia, porque o pai lhe pediu e ele não foi capaz de recusar. E pode-se dizer, por esse facto, por não ter sido por vocação que foi médico, não foi tão bom médico, e isso ele diz que não, porque dizia ele, antes de ser médico, ou para ser médico, é preciso primeiro ser homem. E, portanto, há esta responsabilidade de, a partir do momento em que se formou como médico, dedicou-se e levou a sua profissão muito a sério e com esse humanismo que lhe vem desse contacto com os doentes. Xusto, o que pergunto é, o feito del provir dunha clase, vamos chamar media alta ou media, Sim. pero como era médico tiña que tratar con todas as clases sociais, pensa que influiu despois na súa obra? É dicir, os tipos están reflectidos a nivel social dunha maneira esparexida ou tratou máis os personaxes que eran un pouco máis como el, da súa clase social? Não, ele tratou, sobretudo, aqueles que não tinham voz, os mais carenciados, os mais pobres, sobretudo esses. Sobretudo aqueles, de facto, que no dia a dia viviam miseravelmente e que precisavam que os seus problemas fossem ouvidos, fossem sentidos, porque ele assumiu-se como um detonador de consciências. Portanto, ele, não vou dizer que ele foi um agitador social, mas não perdia a oportunidade, quer no conto, quer na crónica, de dizer o que está mal e de elogiar o que estivesse bem, naturalmente. Ele até dizia que os seus escritos eram como se fossem umas setas de papel que ele enviava a quem de direito. Portanto, não se coibiu. Nem sempre foi muito apreciada esta sua faceta de detonador de consciências. Por outro lado, ele também assume que tem assim um compromisso com a memória e, portanto, todas estas coisas que estavam em vias de desaparecer, como é o caso da linguagem, portanto, ele usa muito a linguagem do povo porque diz que é mais autêntica. E ele era um purista da linguagem, e ser um purista, aliás, tem um livro que se chama Enfermaria do Idioma, não é? Que é curioso, Enfermaria do Idioma. E ele entende que a linguagem popular é autêntica e que portanto, deve ser preservada. Esse primeiro trabalhinho que ele fez em 1936 sobre a linguagem médica popular foi essa primeira tentativa de registar
essa linguagem esses vocábulos que correriam o risco de desaparecer, e alguns terão desaparecido mesmo, mas ele utiliza essa linguagem nos seus contos para dar voz a esses que não tinham voz. Iso é un elo contigo, porque ti tamén na túa novela especialmente sí que tamén tes ese ánimo, como médico intentas conservar a vida, pero como escritor intentas conservar determinadas palabras que se están perdendo, non? Que un pouco que tamén lle pasaba a Araúxo Correia. Sí, de feito, unha das pegas que varios lectores lle puxeron á novela é que a veces é difícil entrar no léxico porque é moi variado, non? Algún recollino de distintas zonas onde me fun movendo, non? E outros precisamente recollidos, como dixen antes, pois dos propios pacientes que o contan, non? Entón, bueno, pois habería que ter ao mellor un glosario como que ten ya o Araúxo Correia para dicir, bueno, pois a traducción de isto e isto, non? Non tanto na linguaxe médica, porque, bueno, a linguaxe médica aquí está un pouco, xa estaba nos anos, na metade do século XX, xa estaba bastante globalizada, bastante estandarizada, non? Pero sí na semioloxía, é dicir, naquilo que consultan os pacientes, non? O como lle chaman, ao mellor non cambiou moito, pero como expresan, sí. E entón, iso é o que trato eu de recoller, non? A vivencia, ainda que o mellor o léxico non sexa demasiado inaccesible, pero sí a vivencia. Pois xa levamos unha hora case de conversa. Se vos parece ben, abrimos a conversa a vos. Se queredes aproveitar que están aquí Elena e Roberto, facerlles preguntas, consultas, queixas. Bueno, consultas no, que... Consultas literarias. Exacto, literarias e das outras. E das outras tamén, se queredes. Sí. Muito rapidamente, apenas para dizer que gostei muito de vos ouvir e que aprecio o registro quase antropológico do João de Araújo Correia, porque tinha que analisar, analisava as pessoas que atendia, fosse no consultório, fosse nas terras, e depois acabava por as retratar não como doentes, mas como personagens dos seus contos ou crónicas. E no caso de Roberto, as entrevistas são um registro, e o estudo que faz para depois contar as duas histórias também tem muito de antropologia, de estudo do homem, da pessoa e das suas características, para depois as repor nas histórias que conta. Sí. Eu creo que casi todos creo, por lo menos os que eu coñezo, casi todos os médicos que foron escritores, pois utilizaron as vivencias dos pacientes, o coñecemento que lle transmite sobre a vida aos pacientes para logo trasladalo á literatura. Moitas veces, claro, eso non se pode facer, eso non se debe facer de forma directa, claro. Non podes facer unha transposición do que te contan na consulta e convertilo en literatura de forma, digamos, sin transformación, sin desfiguración, non? Entonces, eu creo, aí sí que creo que o escritor médico leva interiorizada unha cousa que é a confidencialidade, non? Entonces, é moi raro, eu non coñezo casos, ao mellor vos coñecedes algún, pero non coñezo casos de escritores médicos que tuvesen problemas con revelación de información do seu entorno. Pode haber algún, pero en xeral non. Primeiro, porque se ficciona moito, e segundo, porque non se fai unha transposición, sino que se fai unha elaboración, que se fai unha mestura de moitos personaxes para construir ou unha mestura de moitas vivencias para construir unha, non? A min, por exemplo, aí o meu ídolo, por así decirlo, non? O meu modelo a seguir é Chekhov, non? Chekhov é así como o meu deus, neste como médico e escritor. E dele tamén. Sí, tamén. E claro, por exemplo, o que dicía el, e tamén enlazando co que dicía Elena,
o que dicía el era que viviu tamén esa dicotomía de esa tensión entre ser escritor e ser médico, non? E aínda que fala sempre de personaxes que eran os que trataba, realmente os seus personaxes eran os que trataban na consulta, pero desfigurados, non? Pois falaba de sirvientas, falaba de carniceiros, falaba de funcionarios, e falaba das súas vivencias, pero era moi difícil identificar, ou polo menos, acaso era que os pacientes tampouco lían os seus libros, claro, a non ser os de clase máis alta, pero era moi difícil identificar de quen estaba falando, non? E entonces eu creo que iso sí que o levamos moito ao mellor aos médicos, esa idea de reservar a confidencialidade e non revelar información, non? E tamén, bueno, porque hai poucos médicos que fagamos autoficción. Na autoficción iso é máis perigoso porque, bueno, queiras ou non, estás falando de persoaxes que forman parte da túa vida ou da túa vida mesma, non? Eu creo que é perigoso, un médico facendo autoficción. Claro, un médico facendo autoficción é perigoso, claro. Ten que facer elipses, de, bueno, agora entro a traballar, agora saio de traballar. Hai un caso que un médico, un escritor que aquí se coñece moito en España, que é Luis Martín Santos, non? Sí. Ten unha novela preciosa que é Tempo de silencio. E ele si tuvo problema. Acaban de sacar dúas novelas inéditas que encontraron agora os familiares, sí. Bueno, pois ele, que tampouco era un médico, non era un médico vocacional. A ver, realmente, médicos e escritores vocacionais houve moi pouquiños que os saiba, non? Pero Chekhov era un deles, outro máis, non? Chekhov era tan apasionado pola medicina como pola literatura. E dicía aquela frase famosa de a medicina é a miña esposa, a miña muller, e a literatura é a miña amante, non? Eso é o que dicía ele. Pero sí, Martín Santos tiña o problema de que como era moi amigo de Joan Benet, e Joan Benet é un dos personaxes que aparece en Tempo de silencio, non lle gustou como trataba, como falou dese personaxe, nin da súa nai, e enfadouse. Pero, bueno, eu creo que, desde logo, trato de non utilizar personaxes reais, e se utilizo personaxes, pois son mestura de moitos personaxes que pasan pola miña vida, e, polo tanto, a miña vida, como tamén é a medicina, pois que pasan pola miña consulta. Roberto, a min interesoume especialmente as loitas de poder e como se encardinache a doutora no poder, nos enfrentamentos permanentes co poder dos médicos, co poder do cacique ou da parte máis rica da zona, dos poderosos habituais, e que de repente entra ela e rompe un pouco o benestar que existía entre os poderosos. Tamén rompe as clases máis baixas, porque se crea un elemento de conflicto aí. E tratas, eso faino unha muller empoderada, poderosa, que se siente moi segura de sí misma, que a mellor é a agrupación de varias mulleres que tú a mellor estudiache, conociche, pero tamén incorporas as mulleres maltratadas, as mulleres que sufrían violencia, que supoño que había moitas, as mulleres ignorantes que exercían tamén algún tipo de poder de arrastre contra a medicina máis moderna, as máis ignorantes, e as mulleres que sofrían un tipo de enfermidades que a mellor eran menos tratadas polos médicos habituais. Entón, eso me parece que lle dá unha pátina moi potente tamén ao teu libro. Sí, porque a muller, bueno, dá para moito, non? Porque a muller, desde os inicios da práctica médica, pois recibiu distinto trato, xa non como profesional médica, sino tamén, sobre todo como paciente, non? Os problemas das mulleres, pois, enfocáronse, ainda no libro aparece tamén un pouco deso, enfocáronse todos como problemas, digamos, centrados no entorno uterino, non?
Pois chamouse de distintas maneiras en distintas épocas, pois mal de amores chamouse alá na época medieval, o mal de amores, as mulleres necesitaban satisfacer a súa necesidade xenésica, a súa necesidade de ter fillos, entonces hasta que os tuveran pois estaban insatisfeitas, logo chamouse pois furor uterino, logo chamouse clorosis, e logo chegou Freud e quixo reformalo e fixo o mesmo e chamoulle histeria, non? Pois, é dicir, máis ou menos histeria, histeros, ven tamén de útero, o sea que non saliu ni siquiera na terminoloxía, non saliu do entorno uterino, non? Entón, eu creo que a comprensión que introduce unha muller a hora de interpretar tamén as enfermedades das mulleres e as súas vivencias, por exemplo, particulares dos embarazos e dos partos, e os seus discursos, a súa narrativa, a súa medicina narrativa, a súa narrativa de enfermidade, pois aí eu penso que era tamén mellor comprendido por unha muller e iso tampouco, pois, polo menos na novela o que trato de reflectir, é que iso tamén era outro dos recelos que xeneraba, das sospeitas e dos rexeitamentos que xeneraba na sociedade, que ademais pois condise un pouco o exemplo, e entón moitas mulleres fixeran o que ela lles exemplificaba, lles amosaba como modelo, como por exemplo cambiar de forma de vestir, ensinar un pouco máis de pel, ou sair a camiñar e incluso a facer deporte polas mañás, que era unha costumbre que ela introducía no pobo, ou consultar, porque moitas mulleres naquela época pois tampouco consultaban por pudor. Hai moitos casos recollidos, bueno, eso sí que están casi transpostos das entrevistas da tese ao libro, non? Hai moitos casos que eran moi desgraciados porque as mulleres non estaba ben visto que consultasen, por exemplo, ensinándolle os xenitais ou as mamas aos médicos. Entón, había unha incidencia moi alta de cancro de mama, e aquí en Allariz deuse algún caso, de cancro de mama e de cancro de matriz, pois porque non iban a consultar esas cousas ao médico, non? Entón, era unha cousa naquela tamén trataba de intervir e trataba incluso de arrancar, bueno, pois hai un caso no que explico que foi un caso semi-real, no que explico que ela prácticamente arranca a persoa do seu entorno co seu marido que non quería para nada que fose a consultarse a unha clínica de Ourense e entón a consigue arrancar pois para diagnosticarlle iso, pois un cancro de matriz, non? Entón esas eran os riscos engadidos de que chegase non só un médico novo, porque todos os médicos todas as novelas que van de médicos rurais, empezando polas que escribiron os propios médicos rurais, Felipe Trigo ten unha, que se enfrenta tamén ao poder fático, os poderes do cacique, pero faltaba un pouco ese elemento de enfrentarse aos poderes machistas arraigados na sociedade rural, na urbana tamén, pero na rural era moito máis doado. O doutor Araújo Correa, como trata o papel das mulleres? Com uma enorme variedade de tipos. Tanto nos aparece a mulher frágil, que é dominada pelo marido, que muitas vezes não a deixa sequer vir à janela, como também aparece a mulher sabida, que é capaz de urdir uma teia e de enganar o marido, como a mulher lutadora. Portanto, há uma variedade enorme de tipos de mulheres. Não há nem a preocupação dele foi fazer elencar, digamos assim, uma tipologia de mulher, mas apresentar aquelas que no seu dia-a-dia, ele ia contactando. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de uma mãe, uma avó, que tinha ficado de tomar conta de um neto, porque o filho tinha emigrado, e que todos os dias lhe dava, ela fazia o seu mata-bicho, bebia uma aguardente e dava ao miúdo. E morreu. E
e ela foi ao médico para lhe passar a certidão de óbito. E fazia-o assim com esta parece que esta frieza queria era o papel, como a mulher que vivia com o marido e que o enganava, como a outra que prendia o marido em casa, fechava-lhe a porta porque ele bebia uns copos a mais, fechava-o em casa e ia ao que lhe apetecia. Bom, há um sem número de casos assim que... não se pode dizer que seja uma imagem muito bonita da mulher do Douro. Era o que havia. Se non hai máis preguntas, pois damos por concluída esta conversa. Moitísimas grazas, Roberto, moitísimas grazas, Elena, moitísimas grazas a vos por estares aquí, e verémonos na próxima, seguramente. Moi ben, moitas grazas.